Mivena mivuthu itina wa mbunge nene kuvitukithia livoti ya BBI muthenani wa umuthi mbunge ya Senate ni atwaisya unenanya yulu wa livoti ii. Maseneta ni makuna kula vala 52 makuna kula ya ii, 12 makuna aye na umwe alea kukuna na angi eli malea kuvika mbungeni. Otondu mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ukutwelesya nikana maseneta ma county itatu sia ukambani makuna kula ya E. Fearful of the taxes that we raise to support an enlarged parliament. Mutaratala wa kwajula katiba kuisila livoti ya BBI yu ni uelekelewa kula kui NMV itino wa bunge ya Senate umonde kuuvetukithia. Nyandarua got 0 constituency. Order, I Senator. vote no. Wataundu isesodhi zinaimbie na kuvyuva kuichuma ni kivetu ndino wa bunge ya kati vali kivavukanyo kinene bunge ni ya Senate umonde utatu wa siama mbaye ivalo na utatu ukitoa kula sia usumbe wa mwaka wa 2020 ile wina tilwa itina. Mr. Speaker, you cannot gag me. Vote. Mr. Speaker, I have the right to say the reason why I'm voting. I am voting. Muranga got 1 constituency, Kwale got 4. With a bulging debt, an economy of its on its knees, bread now being taxed, baby formula being taxed, I vote no to this excessive and affordable BBI and deception. I vote no. Mama Mboga, Boda Boda, Wilbaro, on behalf of all those hustlers, I vote no. And on behalf of all Kenyans, whom the Speaker believe in independence of judiciary and in defense of the Constitution of Kenya 2010, Mr. Speaker, and as I said on behalf of Baringo that was not represented on the floor, I vote no. Maseneta onde ana makuma kaunti nisio kamba ni makuna kula ya kuitikana na livoti ino. BBI yendekevya kaunti ya Masaku kukwata ile mbunge imbia itatu Makueni kimwe, Ilovi 13 na Mombasa itatu kati wasindu ingi mbinge. On behalf of the people of Machakos and the people of Kenya, I vote yes to this bill. Senator Kilonzo Mutula Jr. Makueni votes yes. Mr. Speaker, sir, on behalf of the people of Mombasa and Kenyans in general, I vote yes. On behalf of the people of Nairobi City County, home to 43 communities, the biggest victims of violence and the biggest beneficiaries of peace, after receiving 29 constituencies and extra 15 billion shillings, Mr. Speaker, I vote yes. In solidarity with the Sacred Alliance, led by Stephen Kalonzo Musyoka, Wycliffe Musalia Mudavadi, Gideon Moi, and Moses Masika Wetangula, the Speaker, to lead my people of Kitui to show solidarity and stand with the great people of Makueni and Machakos, Mr. Speaker, I vote yes. Na kwithwa yu livoti e thi moko ni mbunge ingi onavanini kila kiatie ni nzamanene ya BBI kuandikia IEBC kukonya kwalanya na kutoa isekule ya mawoni tutavikia mwezi wa 8 kuenana na miao. And kwa heshima ya rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga, Musyoka mtu wetu Weta vote, Musalia Mudavadi vote, I vote yes. Kuminukiliwa kwa isesodhi ya kuvitukithia BBI bungeni kweni ya evindaliusi ya uteti muvyu na ivadhukanyosi yake uteti siamani ta cha ODM na Jubilee. Order, Senator. Order. Senator Kangata, I know you are trying to get me through you out. I will not do that. Just relax. Let us finish the vote in a dignified manner, please. Senator Orengo. Mr. Speaker, probably the next time we come to vote, we may need an alcohol blow at the entrance. Tulivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma va musini munene wa Kenya wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Senator. Kwithiwa na mamutha ma mwanya tiwonanyo wakana ndwika nesta yumwanyiwa umwe kwa isitwa Gloria Mutanu na ula withiawa na kikonde kitelangi kana albino kuma kauntini ya Kitui niwende na kutania mausungio make maseo
mamutiani wa KCSE mwaka muthelu vala unakwatie grade ya A- mutanu na ula unasomea skulu wa A2 wa Moi Girls nuna kathiwe ni minister wa kisomo Professor George Magoha aitangasa mausungio mamutiani usu kwi iyo. Onesmus Chalo na ili voti kwa uliku. Mukawa ni munene wa Parks and Villa wa musini wa Kitui uoni wa maundu meilie itina wa musi wa mutanu zomo kuvikava kutania usindi wa mwana wo ula unasomea skuluni wa Moi Girls musini wa Ilovi. Mutanu ni umwe kati wa amanyua ala methiwa na thina wa kikonde na unekie nesa mutiani wa class cha form 4 KCSE mwaka ni wa 2020. Mutanu anakwatia alama ya A ingumie. Nina A-79 nasomea Moi Girls School Nairobi. Nina utanu mwingi kukwata maksasu ninakwatia nondo yoti rahisi na kulingana na ula kuna ina COVID na atuina skulu mwe mwanza to musini tueteleta kweka mutiani na seima ito okay plus kwa nyena asani muvea kwa asema kwa nondo nyakwa nae supportive nae vau anaambia nisome anahakikisha ni kala focused na kwa skulu ya kwa Moi Girls School Nairobi mana nderese muno alimoma kwa manae vu supportive. Mutanu ni waweta wa mweneta weye tikile na kwithia ainengwa utethio ni asimake na alimoma skulu wa Moi Girls ni kwa kwatumwa avikia na kuveta. Okay, ndinenda kwithukesia. Ninewa ndisi meta wa Mauvoo manda. Ninewa yani Mauvoo mambo located ndokeze than nditona kwikata kwithukesia news. So I walked away from TV na we say that ndikwenda kwithukesia but nitangwenda nongwenda kuka kwithukesia titangwenda kwithukesia but the time ila results sina weti wau nina uvisi ninondo dinenda ikala nyumba nina kulasia my colleagues wewe wakiwetwa une ati mtita we. So I was not expecting this but nina hopes. Congratulate mwana wako nondo wako ni make kwitha ni among the parents alama kuamena moyo extreme happiness nondo wako kwata max alona akwatie. Oingeni wa makulia amanyua alama tanavikiana kukwata alama ila manenda kwetikila mausungio mo na kwikala mwikalile mwailu. KCSE kwena institutions inge kwena polytechnics kwena yani timu isho wa kuthileo thika university obviously the onze university na timu mambe kukwata kilama na kwatie kuma ilita kwetikila na makwende na maisha majoin polytechnic so institutions inge makwanzi ya wea na methi basa nondu baina haja kwikala mana kana kwanzia kulikasi ndoni inge sitawamathethia. Yu mutanu eyumbanisia kulika kimanisioni kinene kusomea maundu mameo na itukuma ba Vilingi Wa Mauvoo twimwendea mwikalile mwailu na ndoto yake kuyania. Onesmus Chalo, Mutongoi TV, kauntini ya Kitui. Christine Ndanu kuma matu kauntini ya Masaku na ula wakwatie maxi ya na 1.5 mutianini wake wa KCPE nusengise aingi itina wakwikanesa mutianini wa KCSE ula mausungio mawo manatangasiwe iyo ni minister wa kisomo Professor George Magoha. Ndanu akwatie grade ya B- na vala uwetiwe tawe mumanyiwa ula okilite muno kauntini ya Masaku. Mukambani waisie nduka umange suwa jitana thwa. Uni ukewa wake Christine Ndanu kuma Sofia matu itina wakukwata maxi ya na 1.5 ndini wa mutiani wake wa kilasi cha nyanya valasi imake ovamwena alimu maematu lwango ni kuvaluka kwake. Indea COVID tuena mathino tofauti na inya kwewe niwe kagamuiye atono kututethesia maunduni o manini twatono kwika ibalua twatono kukwata liu na ngai atutethesia tabika ubatu biki. Inde yungo sioni kwatie dhambo itina wa mwana usu kukwata B- ndini wa mutiani wa kilasi cha kana form 4.
ntegwa kana waziri wa kisomo ni wazi kakwe siana siendie secondary sina max ya na 1.5 na siekia bidii ngina sia kwata max sia kwata B- na kondo wakitumi chune enda ya sia hii na siana maika kwengo edha kana kaine kanesa mutiani wa na klasi ya 8 mae leo kwengo edha kana ikiona ni tamaa ya kusoma nikatowe kuskulu na kainewa mwana na indi kiwa bidii na katongwa ni kutonda ufaulu nitungia muvea ngai na ntenda na uvoya ithio othe ciana citu na usoma. Ndanu ni waisie noende kuendea na kisomo chake cha yulu katikati wa skulu wa Nairobi University na kusomea utangasi. Wengine waisie ivinda yake ya skulu anethitwe na mathina maingi ona kuthi skulu ataite indi nyinya wake ni weyovie kavyu ukuli na kuikithia kana mwana usu ni wavikia na kusoma. Nendo the University of Nairobi na nendo somea journalism ni matungia muvea halimu makwa kwa kunzomethia na kunenga mawaidha ala maseo na ni matungia muvea si makwa kwa kumbivia visi na nendo umatavia siana sionthe ila si itina wakwa sitone kumewa asima asio na alimu masio nikenda sitone kwikanesa mutianini na maiki ya ngaimbe. Mwalimu munene skulu ni usu wa A2 wa School of Angels kana skulu wa alaika ula wi Sofia ni wakwata mbau ndeto sia minister muviani wa kisomo Professor George Magoha kana alimu nasi ni maile kuthuthia siana ila itanekanesa ndini wa mutiani wa KCPE. Be ni ngutungia ngai muvea alimu director na si yonthe maskuluo ndiaze ni notanu muno na twiwa athime kwitha twina ciana cikienesa mwako twina ciana kenda ile qualify ku university na ingi bingi cikienesa thini wa mutiani usu twasisia mwaka wa 2019 na twasiani cia mwaka wa 2020 nituonie twikienesa minsko itu thetha ambatangie na skulu wetha wende na kwambata. Naendi ni muvea ndanu nundu wa kwikia viti na kuvikia na uvita mutiani waku wa KCSE. Kavindaka amanyiwa maendeye na kusioka maskulu ni UNE maskulu maki ene ni maelesia utanuo itina wa maskulu kuvingwa kwa tamu wa katatu. Otondu mwandiki witu wa kaunti ya Ilovi Benjamin Mwaka ukutuelesea ni kana oingi ni maasia nimekwithiwa mayivanga nesa kwikithia nimeka nesa mitiani ya muthia wa kilasi cha 8 kana KCPE. Siumwa itatu itina wa serikali kutangaza mauzungio ma mutiani wa muthia wa kilasi cha 8 wa KCPE na kwi iyo mauzungio ma KCSE mwaka wa 2020 yu maskulu onthe ma musingi ni mavingo yeta mwaka tatu kwini ya kalenda ka masomo ka mwaka wa 2020. Tam u na ula ni wa siumwe 10 uvaniwe kuthela matuku 16 ma mwai wa mwonza. Kwa skulu sia kimbene kana muvingo u witho yumie fusoingi kwa iliangaliko ila itaneyo na nyenesa nthino wa KCPE na KCSE ya mwaka wa 2020. Ona uyovo ni utani munene kwa maskulu onthe ma musingi ukambani itina wa kaunti ya Makueni 13 thino wa mutiani ula unavitie wa KCPE. A full congratulations to the children, those top 3 na angi monde maneki KCPE. Ni tumusiaitie mwende maskulu ma secondary na mutika nesa mutete ia sia form 4 twigwa moyo na ito okamba tutilao na straight A kuma 2016 kwa uyu wethe tunakwatie kana top in the country ninaona in 4 years time nitukwete top A grade in Kenya. Kwiana na mwene kivilo wa maskulu ma kimbene va Kenya mutheu kasanga ni kana kaunti sia Masako na Kitui nisiokilita muno kisomo na sia kwatana na kaunti ya Makueni ni vatoneka miaka ni mivuthu yukite ikasumbika Kenya kisomo. Tuona private school, public school inekiene samono Masako county na itu matongea muvea nundu ni makwete kisio cho miaka mingi na itu isi skulu isi kanesa
na no sio mono tukona school cia public siende oneso nacio kitui ona bono tunoni public school si utatanga private schools kitenesa mono KCPE tuona wikwatio that onaitu Masaku na Kitui no 2 million kana top in Kenya tuona wikwatio yu tuonio kamba no twiko skulu cia kimbene inengeto miana ngilia na 165 thino wa wasani wa class cha form 1 ulova niwe kwambia thino wa siuma mbotho ciukite kwenana na silikali nene ni kana kila kana koondeke na watho na ifuso ya kwiyandikithia na masomo ma secondary. Twina mwikio kana cabinet secretary witu nukushughulikia ciana situ nesa na obe wikiosu naitu ma private twipa utwetele onaitu nundo twina miana 165,000 cia form 1 musia yulo kwigwo obo atemu yani alilikane kwa maskulu ma private kila county ye maskulu tukwate ni to make sure paingwa kana kata na kina form 1 miana yebo ya serikali miana yebo ya private ya form 1. Kalenda kama masomo kavingi sikita muno kumana na wa COVID-19 indi tino serikali kunenga na ifuso nzanzo ya mana kwa alimu onthe vena undu wa kutania ni kwithwa itambia ithwe kithia thukumi onthe maskulu ni vamwe na amaniwa ni masoveka uwa uyo twenaguo ni tawa andoima isiana nicho kitumio kwiwa tutena nzika cia ubungu wa maskulu isiana itowa lakini twesubiani na corona twekia i mask tuthambe imoko kiuno choke tuma twikasi asia imaito. Dilivoti ya Mutongo TV kuma vamu sino wa Ilovi nitawa Benjamin Mwaka nani musiaisia livoti isu ya Benjamin Mwaka ni kutunenga ivuso ya kukwata udhumo wambe ndini wa Vilingi wa Mauvoo na indi etha wina utumani ukwenda utuma ndini wa Mutongo TV wituma ndini wa namba itu ya studio ilani ile 39115 ile 39115 na indi utumani waku ni manavyu vaindevi na indi bitikili tukate utandithia nitusiokethetie o mituki twende na Vilingi wa Mauvoo. Hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia masilahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Inyakalete nenda kulisa ni ndirene kuningo salwane meeting le usine ngo kwaya noka karate kutia le unene kumineya kwanza uyu netilanga ntima ninyosu mbikele samoka nini ndi ngo kwaya noka we sawa ninyosu Nyakalete ngimene ya mtu wiba ita wa ra premium ra mudei sangu lunga mutunu ngo sawu wa kambune ngiba andika wone nenda ra premium au wi there kalete Njalo indi watu mine angima ona kwenda mutele nduzio ndukana ngo mutu ngi ngone ndembeza mutu wara premium ti mutu wotia yangima ona meeting na ngwenda ko ni wana meeting
mutu wa Raha Premium ula niwo witawa Kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuvenaku witisye mutu wa Raha Premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa Raha Premium utanu wa musie. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Shusho, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Mamia harusi lazima itaendelea. Piga Brian record to stream wewe. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shusho. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Mundu wema akethe bathii oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sobanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembo mbua nayo ni yaekie kuwa atatene uiza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baja idia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene nuwete kunuwete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba nuwete motoka kweza yumi wa mbemba anenzo amedaresiana kweza mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano umekwada nondo nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Nendi musiaisia nina udhocha ingi twende na Vilingi wa Mauvoo ve mawia moneka tama aume oka indi kuya Kibwezi kauntini ya Makueni ve mundumuka wiyumitie uthukuma wia wa kutuma na kusauvya yatu sia mikalia kutumia taili siangali. Mwandiki witu wa Kibwezi Kennedy Mulinge numuthokeie vala mundumuka umweleisye wia numunengae mukate wake wa kila muthenya ona kuivia siana siake ndivi sia masukulu. Masoanioni maingi thini wa ndoa itu ikalani kana vema wea mwe maile kwe kwa niaka na hangi maile kwe kwa ni aume. Wea tawa kutuma yatu kwikia mafuku kava na mawe angi maingi maamoko ni matala tawa mwe maundu ala aume maile kweka. Kwa katiku wa Paul kana ula usikie kwa isito ya wa mwendu sokoni wa Kibwezi maundu nikivatho kanyo. Nondo wea owa kutuma yatu kumata ili nindelu siangale kana ilo tumita amekalia kutuma yatu ilamba nangi kuva mwana kwikia mafuku kava niguo mutethe ase kwilila kakese mesani. Tobatia yatu mafuku kwika kava kwena binding na kweka na twikia mafumbai wa kava jojo nakitumewani mundu nithukumanana jo memuka kwikia nzi seiveti ando akwatie solo ingi twikia cia mikalia tethe cia andu muno unirida watu ivundiwa chochote kitumawane mundu wa mwendu ethitwa thukumite wia kwa ivinda miaka 17 kufikia oyu etino akwivundisia wia mwaka wa 2004 etino biashara ula weka sokoni wa Kibwezi kutileka yonge ambizia nezie kitani na we na biashara munene ni biashara munene wa Kibwezi na we ola oje watu wandilikila nona wo tuma yatu weka bakusinda wala na thukuma anethe kane vundise wona nalika weyani nambe kwarangana na bo vundi 04 na yu kubiko munde ni na miaka 17
Kitu kumana na obo wa utuma yato. Wea uu ukuna andu mumeamo kumathei nundu kwa ivinda yu nthethite kwatiti wea uu na numutethete nundu nutona kukwata mbesa ila uwa leu ona kutethesya kwivana kwa ngalama cia skulu ila ukwati wa thea ciana winthi. Nyono na windethia twatethia ni sana mzee kamurethia bwande wake wa kuwa leu ngatani kuwa leu age matambea cia peace na wetha maisa twa masuku mambe ela baba zile kine mtaka jadi ala ni watu mina watu lamu ela mzee aba kubi kana kambia kala munu wa kambia taru mabeza cia modiani nu mazanga iva ta kawaida kila wia ni withaa na maomo na wea ni withaa na maomo mawuo wa mwendu nukuelesya maomo amwe ni vamwe na ateja ala maetai yatu isevwe na siamina usevwe maema kwisa kwisea mundu nuka akona andiye kya tu na leo ndiba na mwende wembe ne tumenukite kosa angeli kabungwa na angeleza nguduma kya tu na to no le kwisa kwisia to no kuja mino mwi ako ko nyango itumite wala sia ko kwa nendele ba ngebika bana kwa razini ni kwa liburi kana kana vi kana nene bana tukumire na jege na twanzi bawo yani nja to junu atukumie mi anaji mazamagu nga mundu wako iba aya waya mundu ndibeka na ngutumia kwa pemena bina nimo kukea kuiba wota matukumire kuwa stock cia sol cia yatu na iko sateja ni umungi na ula wa mwendu ovetea korona kuwa stock no kada kwethia no kana wa miya ba ndu isika ala ndi so lo kono tia za wasiza kwa isu ila imwe kono tia lo wedo mano ingo ko wito kuya ndu ise lo ka kweta namba iba wito ko mano wito kuya tu wedo mano ko ondo ni ire solo no ni ire ya do siano so kweta ona jale yundo na onoge zokola yo tutia witha bonga lama mavindangi ando na muno omwe ni mamuvuthia sema yase na kivitandatu na wia usu indi tina ni mesa usioka kwa kile yetu cia mama vundi yange sokoni o muno wa ule mwene ba endie ba kama no nya ule ni watu maja runga mwaye inge magede kala nge matumia ange maokolea indi baada muno weza ulelia indi kibedikala na wake duma yadu aka watu na wabundi wake bwezi kwa ingonge najadu jo ndaje mabundi wake bwezi kera wako wa mwendu aimina wa mwendu no umuthuthio kwa katake vonthe valamai na uthuthio wake niwo o ngala kwa lejabo wake bedikilie jamani ke agele kalande mana matubai bedisie ke kalande na jadi we yane tipo ko mambeza kiazi ini siacho mbeza yo ndela mwa kwa na mzee wa gumwi wa muda mara wake ndo kama ku elo ko mambeza na ko mambeza weka mazabu ngoko na muzi wenu waende yaneza autena mino ndo no newa kana beza mundu mukaro welo subiwa ala matukuma ingi muno kutukuma na keria muzee no wakata jagla kene jo nde mbika kwa munu nada nangilia kwa wala kwa mukate tena zingwa mayani na vegelwa lakini ye kwa anga ina nurunga bana na nombe ye yeta bauti na kalanga ndo muzaka kwa murethesi ya ndo batona Kennedy Mulinge Mutongoi TV kaunti ya Makueni naende mwendu ni muvea naende na kuikia viti ndini wa wia waku yu enende mamwingi kauntini ya Kitui ni maelesya utanuo itina wa Mauvoo kuvika kana lelu wa kibwezi kuthi Kitui nukwithiwa uya savangwa kuma kisioni chatulia muvaka mbondoni lelu usu na ula ukuikwatiwa kutumia kimanza cha silingi bilioni 3.5 ili enende measya nukwithiwa wimatetheesya vanene maunduni ma utandithia wo Lina Musangi na livoti kwa uliku. Mwene kibila wangalisia matatu musini wa mwingi kama watu malonza ni wakadhi seso ya serikali kuendesha mulati wa lelo wa kibwezi Kitui kubika mbondoni. Kama watu ni wasakana mulati wa minwa ukamatethia mono kuwa obama na enengali ii. Onene ya musini wa mwingi mwene kibila uni wasakana lelo wa kumwa mwingi kuthimiwane numanangite mono ngali sio. Majirwa makwandika mwatu wa malonza chama ni wa matatu kia kwa kila ndonya kunene ani kutungia CNN muvea kana mbunge wa Mwingi West muvea munene nondo tutuye lelo tuthi na chamuno
ngali jitu twathikila twibu tuchoka uthuka ende ini tunamanye no nang'ang'anie mpaka lami watwika nukuka mpaka mbondoni ukia kwa ni mubea munene kwa CNN na ngai na mwathime. Lelo tute muzoe tunai na mathina nundu kindu kiambe itunenda ku uthimeiwane benya mwangali tina ita watiobu tiobu yotileka na ambapo teka korongeje kana lelo muthuku tiobu yangali tilikanga ithe twazio na andu ala matenda menda ala mine maize undu watiobu kana tileka kukelo ne tha wathimeiwane wachoka bethile jagwa thuku majonze no wigie ngali ni tuzobethie one otaguo oge otaguo za kwa iba mundu tho wangali ili kwa gwe mundu ena ngali yake atonyota na akatuka ndengalini ndi kumwa ila ozobwa witha muno ekale na ngali yake miaka mbingi na akatethe kana akathowengi nengi kuutu naye na mathina maingi manene ona ange ndiweta ila utanaye muzende yu atsoba witha maundu me mazeango. Lelo wa kuma kibwezi mpaka mbondoni wa bingu iwe kana wa launchi ni Musumbi Uhuru Kenyatta mwaka wa 2016 obala ulelu wale kutumia bilioni 18.4 na walite kuthela mwi wa keli mwaka huu. Akuna ni alelo huu mbunge wa Kiliambunge cha mwingia udhuiloni wa Suwe Charles Nguna anaisekana lelo huu ni waambie kuunga mahindi yu bilioni 3.5 ili nisinenganyo ni serikali nikana siminukile lelo mpaka mbondoni. Lelo wabikwe mbondoni ukakwatana na lelo wa kuma Garissa kuthithika. Oingi Nguna nona isekana lelo ukabingwa nzi ambinge siya biasala nzini wa kaunti 3 sia Ukamba na kaunti ingi mbingi. Kuma mwingia katika mtini ya Kitui nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo nilina Musangi. Naindi andu mambondoni mwina ndu wa kutania. Enendi ma utui wa Musini kuya Matungulu kauntini ya Masaku nimeuteta yulu wa wanangiko wa mawithululuko na ula uwetetwe ni nzeve nthuku ovamwa na kito kuma kwa masini ya kwatuanga mavia kisioni kiu. Boniface Mutisia na livoti ya kiyo cha enendi asu. Kalima kisio cha Musini kila kisambu kaudini ya Matungulu ni umyo witu kuisilikali ya kaundi ya Masaku ili kile na kumasa wisianzia ila ili kete kithini kimwe cha kuthia mavia utuine tuikule kaundi ya Machakos ula ingavana mutua ukwithiwa ithi tatuena na youth ituvaitisya wani lelo yu oila tukuona ngali ilikite ba yosa uya kana yosa ballast batu wikaitukui utanu na kwitha kwi maendeo manene na kwitha tuona tumite pasa nake asisye nthini wa lelo yu nundu sitikanzo bani mezwa na taxi ila matila matulive lelo matusobisye lelo ithi nundu ila maloli molika na makalika ba ithini imeke olekanilia ene ithina lelo nundu maitu twana ni wa ithitu enthini witu na yo twana na itu nundu twese na wesimana maitu vinda ila twithiro twi ungu wake lelo ndu na ikuna atusobisye kwa yumukulia kwa ndaya nene ithita tuyana youth alikilile withiani watu sobisia lelo ni amwe mathukumi alama thukuma kithini kicha mavia ni masekana ni maratete kwanza cionthe kusovanja nzia ila ilikangite ku indi ni matuma wito kwi serikali ya kaundi ya Masaku ilikile na kumatethesia nundu ni wia wina vinya mkaji wa ku Musini area na ni umakati wa alama thukuma kirasha kya mchina na itu jaribite ndo tutona kusovia nzia sio na vai mwene ikuthembe ni kusovia na itu vola governor atukune support weza kwethia lelo ni wasovanga atumi manze ita ndereva cia bodaboda ni ciasekana nze ini ciumanenga ngalama nene na muno ivinda ila kwina mbua nundu mevita na thina mwingi watu okula cia kayo vitane ya mbua kwina thina malelo lelo wako ina fadhila kwange secondary na kwange primary sana wa kwange primary wena thina muno no wendo sogwa ko to kula cia tongo imaito maise malelo ama ito vitane ya mbua kwina mathina wa botas ona kwitha kithiki kinengete amwe ma muika mawia maingi yu nimetia wito kwi serikali ya kaundi ya Masaku ilikile muno na kumatethanja ovamwe na kulanga kito kila chukila ivinda ila maente na kuthukuma kithini ki na lelo wewe na mauseo mauo na ona mothoku mauo chambe na ambe ona mauseo mauo metete wia andu makwatete wia makathukuma ona wathi withio
pau kirashani andu me uthukuma bo lakini veo na mami ndo veo na ma utethe no yete to mathina nundu lelo no lilete timu seo vyo imbams timbinge malo limo zemba muno kule serikali kwatane na serikali ya county moko bao matwekie lelo tewa muthose thio na mundu ondo wa ambulance mwizi abanthini ngalie ya mwisoni na wavicho hospitali metoke. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Masaku kisioni cha Musini ilaji matungulu nitawa Boni Mutisia. Atwai mamota sia bodaboda kuya Kibwezi ilai kauntini ya Makueni ni makulia serikali ya kaunti ya Makueni imakie kundu kwa kwivitha na muno ivindani yi ya mbua ni maweta kana ni methia wa na thina mwingi ivindani yila mewiani nundu wa kuvya nesua na kuewa. Kennedy Mulinge enange waisu kwa uliku. Atwai matomota kana bodaboda sokono wa Kibwezi ila Kibwezi udholono wasua omuthina mumwe wito kula kwa serikali ya kaunti ya Makueni kuzila kula kwa MCA wo itono maki ya muthi na valama kia siane ya kumna nasua hivyo na ivindani ya mbua. Maine nana kitasekicha Mutongo TV ni maileseka na malasimika kuivitha ungua metela sua hivyo na yombua ya ambisia maivitha ndeni wanduka siene kindu na kila kituma maasia ateja. Nitwithito twina thina wa shade ila ambapo tukakwata ni kwithia tutana kutetheka banene mabinda maingi tuthukumia asiwani na ibinda tathie ya mbua yoka nitwithia na mathina nundu mabinda maingi nitumbania twenda ndukani cia andu na tuibinga biashara cia andu na mabinda maingi andu ma boda boda ni twasa watandu ala mate nini ukethia matona kwa tatu ubanga tatutona ubanga njama tukwaza sindo cio ila twende na kweyusia mbua kube na thina monene mala maingi la kwesua twekala ba tuipe ya bane sua na tayo binda ya mbua kwethe tuna thina muno nundu ona mbua ya ambia gua binda maingi tuwe waba kana tukathio ndukeisiene cia kutea cio retail mabinda maingi tuisemba kuinyo nini petrol station twekala bu kwethe ni tosie ona ngali kuka kungwa mota nundu ni tuitekela tuyuewa twekala ba umbika ibinda mbua ya thela tuyuma lo ingi baba okitha twina thina muno nundu ni pandu bathengele lu tu comfortable ila twi baba ni matata kana miaka ili oju nimevitukuma maweta thina okula ku MCA wo na kufikia ona yuma esa unengo sungio kana kuona mayake wa munye twawetie bala bende ngo isitu na aza ta MCA witu twase ni miaka ili na itina wa miaka isu ili pesi edila yakiwe kuwa ya bondeni thiobo yisilite kwa county government na no tumwe kwatitie tuyasi ibinda ni thadu lakini akekati yanga bwithia atotethia ni mumya kiocho kula kwindongo isio itongoni MCA wo itono maki ya muthine kana kwalia sekta hii na ile kwatie kilungu kinecha kwati wa soko na yandikite ndo ingi kumina na kosa kwa mawea va Kenya wito walando na kwithiwa ni naguo kwa atongo imaitu MCA county government kana serikali yitu national government ni kwasia kana ithieta na bodaboda nitumia kiyo nekenda matone kututethecia na shades nikenda withi nitwethiwa twi bandu pasio ta na bodaboda nitukulia tafadhali matwakie shade ya bodaboda withi ithe na bodaboda ila twi baba mbua ya mbia kana ila suwe kali muno tikwithia tiena thina mwingi oingi ni makule serikali ya kaunti ya Makueni kulikila katina kumatethesya makwate license na ila mathio kuma mwaka mwavitu itina wakusomethia ilo oto ima ilo automota nikana kwa ilia wombe yange na kwesiania na kukwata ivinda kwa ivinda ni policeman traffic kuma na kukosa kwa license pe license pe alama ndiye wa school driving school ila yaitiwe ni kampuni ya Ndovu na corona ya likabwesa kwethia license itu nsiaselewa ningukula cia kaunti yitu ya Makueni nikenda withia ni matona kutukati ya yulu wa license isu nikenda na bodaboda alama tena license na ni ma-apply matone kuthukuma nesa. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Athukumi ala matwayasia wia wajua kali kuya musini wa Kitui yuni maumia witano kwa serikali ya kaunti ya Kitui ivikie na ukati ya kumakia sio atandithia asu ni maweta kana
nimethiawa na evinda yumu ila mewiani nundu maina vandu va kwitethesia. Onesmus Chalo no vikie sokoni usu na atumbanisia ngewa isu yeileta u. Athukumi ma kambuni munene wa jua kali va musini wa Kitui nimenda gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilu avike kisione kiu na kuvingwa sio ila wake athukumi ama kambuni ukuma mwakani wa 2018 na muvaka umunthe yaisa kutumika undula mawe tutamethiitwe methinika muno kwa ivinda iasa ila meweyani mbewa andu mana atatu imathukuma kambuni u no vala maweta tamethiitwe mavinyanite muno ila mekuthukuma na imenda serikali ya Kitui imatethesia na kiwanza cha kuthukumia nundu ila nyanete aingi momende na kwikia mathayu mo misioni vindani inthi ya Kenya yende na kikitana na wowe mwisho wa COVID-19. So ningo kulia government ya Kenya iweze kwithila ni anjali mwana njua kali wonze balawi nondo njua kali ni ithite kinwasia na sito na ni ithite itongwesia katika umanzini wa Kenya. Mimi naitwa Gladys Auma. Nimesumbukana, nimetoka Siaya County. Natafuta msaada. Niko Kitui County. Nimefanya kazi kwa mtu yote saizi ni mwezi miaka 6. Sijapata hata pesa. Athukumi amaine na kiseseke cha Mutongo TV ni makulia asina alasya sio inaminia kilasi cha nyanja na form 4 na sina ikanesa maikulia asi asukutwa asyana isukimanyisione kiu nikenama mabundesya wiyana kwithomea andu makwikwatwa mithenyani yukite. Yo wito wanje wakali ito manager kubundisya syana nondo ngalikoni ya wabundisya kiyo kananita ito ete ya osiana na tukithia nitwa amabundisya kwoni wongo kula sya wikatone kwithia utona utalaiwa nikwiza kwithia ni ya musione ntona atu abundisya syana sikithia sikikanesa na sikithia siendesya maundu mo kwa usio na mwananchi wa kali iko kwa maana moko na ikithia kwa sobe simu uzana moko na mito njusu kwa somete na kama member wa nchi wa kali ni notano muno hasa kwa national government through the chamber of commerce ndo support na machine kitu kwa maana sio machine kuna wewe mingi nika skimming ya dishes ne zote za hiji sema yango ne so basi ya on drums ne kuna grading tabi sio kwa maana wewe mso na wewe mingi kwa manufaa kitana bakani kitu kula sia mno serikali tunene kitu provide machine bingange tabi equipped workshop wewe kwa maana wito tutu asimu watu kwa Nairobi tukahukumia hapa kitu na kwanza ya pendenesa kwa kanisa. Ila stima cia thietu ithia atwa mathina one tukwenda backup ya generator withia ni twaingia njo tukumi witu all stima cia itu ithia tutona kwithia ti thukuma. Ngiripoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Daindi titiana na livoti isu ya Onesmus Chalo kuma kaunti ya Kitui. Vilingi witu wa Mauvoo wevuvila nthini wa kaunti ya Mombasa ila ni kisiwani. Makundi ala metikilitwe kutwa ene nthi sianza kuma kuya kisiwani ni makanya a Kenya kumanwa na anganganya ala matonya kumakenga mematwa mawiyani na itina maithi kuthinia ku. Oingi makundi a ni makulia ene nthi methiawe maikwata utethio kuma kula kwi makundi ala aandikithie matanamba kuthi nthi sianza kuthukuma. Ajelina Muse na livoti isu. Muvea wa wosani wa mawia manthi siantha va kisuani ni siaumia witano kwi asiai va kauntini ya Mombasa kuikithia kana ni makuthuima ala makuandikithia kana kutoa siana sionthi siantha kusimanzia wia. Na mwisho kabisa, matatizo haya pia yanaletwa na familia na wazazi. Mtoto yule hata kama yuaishi Tiribe hakusoma, wazazi wake hawakusoma. Katika familia hakuna hata mtu mmoja aliyesoma. Kwa hivyo even families wachukue responsibility to ensure that kwamba wanamkagua wakala kabla ya kuwasafirishia mtoto wao. Ainena na andiki ma Mauvoo mwalimu Mwaguzo ula ni mwene kivilo wa kumanzia andu wia nthi siantha ni wawetakana takwithiitwe na andu kana mivea chati ila yithiitwe iitwa andu nthi siantha kwanzia cia mukato na maile ya kuwatia usesei wa ene nthi kavindani kala menthi siantha. Kavindani kau ni wawetakana mengwatanio na muvea wa wia o vamwe na mivea ya mianya ya mawia nthini wa serikali nene
tamavinguite mitandao ya kutethia mwene nthi kumanya mivia ya chati ni kana kuikithia kana ene nthi meusuvioni ila memawiani monthe siantha. Wizara ya Leba walishirikiana na National Employment Authority na mawakala. Tumeweza kufungua website. Tumeweza kutengeneza website ambayo inaweza kukusaidia wewe Mkenya kuweza kumtambua wakala halisi ni nani. Endapo umefika katika ofisi yoyote na ukapata mtu yoyote ambaye yeye anakwambia mimi ni wakala na naweza kukusafirisha, basi wewe unayo njia ya kuweza kumtambua yeye ni wakala au ni wakala ghushi. Kwanza. Pili, zipo ofisi za National Employment Authority. Na Kezamza Muhammad ula ni mwene kivila wa umuhaidhamu ni waweta kana ziasia uone siatiwa kavindani kala makosa andu kumatwa andi sianzani kana kuikithia meusuvioni. Mikakati kuhakikisha kuwa Kenya na Saudi Arabia wameingia katika bilateral agreement, yale maelewano ya kuwa wafanyikazi watafanya vipi kazi kule. Ni kitu ambacho kwamba hakikuwahi kutokea miaka 50 toka tupate independence. Tunashukuru mtukufu rais ameweza kuingilia kati akafanya. Kwa sasa tuna labor attaches, tuna sheria ambazo zinalinda mfanyikazi kule nje, na hata kukatokea matukio yoyote katika system ya Msaned iko ambayo inashirikiana na ofisi za Saudia, leba ya Saudia na leba ya Kenya na maajenti ama mawakala wa kutoka Kenya. Ofisi za National Employment Authority. Tunawahimiza na kuwaomba Wakenya siku zote kabla ya kusafiri, ikiwa huwezi kuingia katika system, huwezi kuingia katika website ya National Employment Authority, tafuta ofisi ya National Employment Authority iko wapi. Mombasa ipo katika jumba la NSSF building. Nenda katika ofisi ile, nenda katambulishe jina la wakala ambaye amekwambia kuwa atakusafirisha. Uweze kuangalia je, ni wakala wa kweli au ni wakala ghushi. Unani uo kakavindani kala sigosia kuthinwa kwa amwika ala mathuku manthi siantha kwikathia muno. Ngilivoti ya kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Naindi musiaisya vau nivo tiutinia nzumanthi na ende otondu wisiva ikiasa kite muthia vau nivo tavikia muthia wa Mauvoo maitu ma muthenani wa umuthi Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ndio tungia muvea nundu wa kusakwa kusiaisya Vilingi wa Mauvoo na kusiaisya Mutongo TV tikuya twivata naku Vilingi wa Mauvoo waite waninye Veronica Siombua na Sharon Ndinda atwalilila Mauvoo maitu kwanzia ya meko naindi ni kuendea utuku museo na usiaisya museo wa ilungu sia Mutongo TV kwa oyu tiwainesa.